Yesin kwa di bone omanfo mo gomu ache no na se bo mosia pro ni video mu no wa feel brutal afufro pika wene mo na mo beti won na wia pramtro kase nim yemfa sra piesie fama cafe freakouses ana fe detras ana minia Ekopomi herbal product eka ho Akoma achade Xmas promo no so ka mo adawoma ene na wie yakena se yede nsem nyina ebremu akenkanfo ayeme Andrews Akwaboa the legend NFA ensuta Akoma this year onyame oboro yentwa ona nsam no mo chemu no yemfa emesumo awie ya matimfo nyina akwa babiem yehwe na yenye bremfa nsam no enko so emfa emamo uba eye ewiase mfa na nyina mpanifo ayi ne duai esi wono mu a yede eka yenyan mu bia enam ka eye nkwanhyanti omato nana no ewo ensedo na ba eye Ghana na mu ase ya da no so nsie nyina ye ka wiase mfa na nti omu so bomade a omo atimu do omo agimi se da be ye na ekwan so kosakose dwumade nyina ebetimi akonkan ewo ho enumonti uba santimante mu ase ya empanifo bomade atotuni omo ene mu guso omudi sada no enti Ashanti Regional Director Edma National Road Safety Authority ye maame ene de ene Simbiat retu make say owa homa no so nti ye ma ye kesanwa ye kona kache ne kwa akobisa ne sem baako mienu bi baba mo daroma otime ka wie ma ho na enwo no ye de na me de ndi dai yo ye da nyame ase na enna ne ya te se ya bomade empenifo to si wo se ye de ye word day Ten say obi ebisa say sanda we no emfa so wo so ene se na sanda no so ene de akra yo me da say my people na aha World Day of Remembrance for Road Traffic Victims woma car accident woma paso ashe womo adofo anampo Akoma FM oma beda ni dependent mo so sabe bra Sunday dia November mu no papa fana nyina yi ti ho de kai omo a womo ashe womo nkwan ye kai ye fan kai womo ya na mo ye de kai to adwene ashe be enema ye be fa so a ye de beti akwanhia ne so ye ko ye dumo no na afiwe die no ye justice for road users and road traffic victims not say we barbecue car and na say we nam kwan so as road user and na motorist ye say the money na say we say we be teaching dia we take dia no ya dia de be fa so be ba ama akofo aka omuno eyisu kwan no so and na say oma eme se kwan ni eyisu it say we just now we say dia untimi enfa edesese enkofu obi ana enkopra obi na mom obabua ama enkofo abo womun kwa ho ban we are considerate we are tolerant we observe ana we anticipate say bibia betumi asi nti we are fair we are just emma road Jesus na ye kanisa na ye share statistics kakra afi we are from January to October ya yenina ya bomodin ayekodo atuho ki selection asantment mu ha se ya na se wi Ghana hanyina no ye nya reduction kaka eto ho but no say yentenda asante record almost 2,500 cases 2,500 cases ama emu no nipa be 377 FM shure mu kwa na 3,560 FM eprepare na ye koye ni ma ye hwe ni na ide ba ya do ha ye video na so I mean breaking down vehicles where ya coins so if you say ye asoko ye bob ye sort of adjuna say better for na ye hwe kwan ye be fast for ye ma speed na mika 10 na yi ta ho basa ebe kun ye enti no ye say adawa foka be muku ana ye friend say passengers na ana stakeholders na friend so we na ye duma no
or say your boasia concern, so especially when commercial vehicles and as a highway, and you see a new castle, my passenger for so Akasa on the train, the the driver need to be not a you didn't idea no betum amanijan yo we dey ayi masan bisa na to su menu na wan ka se wa kan bo na tse nkuntabu mu no o se nipa be se hasane abiosonso 377 ana afri mu every January ebesi October ye twa mu na no ye sanate the patrol nipa every mu no 377 Asante Radio na kamia senior ubudun sadia Ghana memo asero na Asante Road na Ethiopia na ntesa Ghana memo asero Asante Road na tosu mu we employment from free one more FM train Asante region and Eastern region cover almost 70% that maintenance away and a packet na every year ho eba na o kasa yede afu etwa mu no yede hwa afi de na kamia se we na so te kakra wadaroma yemu nkompo ne hwa afi etwa mu de no ebedu sabre ne nipa se na ewu Asante mantam a ebedu sabre na nipa more than 400 na ewu Asante region if you dey 377 ne compare na you have some 18% reduction on last year figure so Asante region contribution to national meeting. Ama national so figure no so about form kakra. No so when we be kan no NTS yes that. Wa famous sabre no ye ben we afina ye sabre na konche be the cost sabre na ye ya ko afina ye aha yes say ye adwumaden na ye say me ka 10% fa ba se tia the station. And if you have a problem with you, you can't believe I will never Yenina Yagusua, year 2 na wedding camp on Oma Cassium, you so say, I'd rather for Mumuki Catente, and nay, Casa Hodoyana say, a sequel, Mutina Musuma, Sanko and Shawin in Eba. And now, few Subakuna, we said wedding campus will be more much yellow. I don't be Namudi Guna Quemua, a Fiba, Bosume Katrabia, cannot Finocon Aviano. Yen Shadan Kunya, number be a man in Cosrosa. And you might be good comedy any day. And yeah, they are watching something in your column too. Let me give you for the chauffeur, the other service to be so car, 6 points, one, not so car, they keep on your points. You better chase you amount for free. And if you talk service, no why you don't service, no why you don't put about chase you want na the tree na so the papa which is kaka ato and one of the my paper you just need to show your inspections are you ba the court terminals akwa ye ansa na car it is station that's where a basic point so and if you say for the Christmas NIC TVL na MTTV you be court terminals no do na ata for and then down you know you better back when so about the share say that for me and your man you take your terminals no if you want to buy you pay the passenger feedback and a customer feedback you be really out and you may be an interview guide here so your commuter and now be a 2 points na so na care mu ko do encounter be be a wo no what about your feedback you said that when you go no more and now so you need be on center for for and I need to move basa and now going to now point in hand even no more what safety that would be an your safety she when you are coming now everything na so the driver na so and I'm terminal ni na aso it's never ba ko mi no e ba ka ka na bobo so actually radio answer na nan komo twetwe na bi besi no penifo na kan se etire entie de kotodwe nya do benya cha sheda de bi etire na na be hye yebusu a ye boda euro 90 sesi ya no kakra ba biem na betimi de apisu afutuo se de be ya yewura sa eye Christmas ni ye be hye bi akonsha ho se no e be ba fom kra ye be ko so asa for so mo ntie mo make up yes 70 kilometers per hour our highway so anything you say now to be the car here when I'm now on highway but what they say what covers 70 kilometers per hour and I know even your driver me not a vehicle no
what the career basis struck, what they say, as well, no, what you know, permissible, and as a mama who finds submit and who are doing to that. And thirdly, so the best thing of women are in crime. So, what the care will not be because not in ya. What the more dear not driver and you kind. You are talking with physical and you are talking with a report to my police and I will take the Akoma FM. Madam Komotri trend wa pa na so brenti ACDC enya sanka wo kan ba ko bi se driver for na behwe na omode no magu car no soro so na ne taa ne ba ko pe enu se police wo mu twam police for nche wo mu wo se police barra be checkpoint re doso ensu ba wu car no ne taa ya ba ko pe ensu no magu soro ni pe gumu no enye ni pa to ensu yese embrem no gise car ne taa si ne mienu ana beti ma fa no magu soro so bre no ti brepem ne be san ba ne ya ba be di nkomo yo eda sepa ene obre yo ebiso for we ye maame simbi at redu ono oba santimante masi ono ayo pani kwankyerɛ for the National Road Safety Authority no wono ana edo ma no se director no in fact sa asem no pa no ana wonte em se ka no this a car ne tires ne emienu ana beti me di no magu soro ana se benya carrier top no ne di no magu so ka bi ni carrier e wo top wo enso ni ahyehye mioma kwabna ni tintenti ona na taa ne ba akopɛ nso wo betwam wo ayi kaje tie twam wo dum police fo gina ho omo nche no akwanhie ba yese driver no na anya ade enso na mo hwɛ Asem na yempem na yakue ni mo nsafo from say yakue ni mo dia na yede yeni ekrem ewo ye kana say Wesley College of Education kuma se de no na ewo afia pem ahankro ene edu enwotwe ana Wesley College of Education kuma se de no omo be si ye ya tese eno no esa se etete asuafo a ewo Asante Manteme kuma se na eno na se ye kase empanifo di finsia be se oha eka hobi Emma Vice Principal niti Ede Kennedy Ameyalba wakasa ninsema woka nyina no eyetia wo kyerɛ sɛ ɔmo hia karia pa betimi aboa ma ɔmo watimi aheha wo mo na teacher wa kyerɛkyerɛfo akyerɛ de honom no ɔmo nso enya baabi de ɔmo tiato no ɔmo kyerɛ sɛ ɛdan no akyerɛkyerɛfo bedemokra no ɛdan ne hwehwa ne sentro mu kromo nsam kɔtɔ ne asrewa ɛsra mpanifo sampanifo anim anim ya no mɛkɔ ɔmo mu asan sɛ saa bra yɛduru so de yɛduru kodo na ɔmo hia moa yɛ asɛmwa ne ba sɛ ya ebetimi aboa san sɛ akyerɛkyerɛfo ne bi kura no enya de campus wo kura no ɔmo da ho san sɛ ɛdan no ɔmo bedam no akoyɛ boakye bi din ɛno no ɔmo sa de emofra anasɛ ɔmo hua de ho no ɛkyerɛ ɔmo de ne nti so ɔmo timi be esi adan ɛho no ma ɔmo kyerɛ de ho no timi da ho a ebetimi aboa no ɔmo timi nya ɛyɛ ɛkwan asa ahwɛ ɔmo a ɔmo hua de ne yɛ na nkompɛsɛ ebi obi kura no abɛyɛ ade bɔne bi de abɛsɛ school no saa sɛm we se na bra vice principal ɛkasa no ninsɛm bi a Kennedy Ameyalba ɔde twe yanim ebi eni. Most of our tutors live outside campus, and this breeds indiscipline among students, since the supervision and control of students are left on the shoulders of very few resident tutors. We are appealing to all stakeholders to come to our aid in the provision of more tutors bungalows. Quite a number of tutors live in the Dabanka building, which was intended for students. This building has been rehabilitated for tutors' comfort as tutors lived under very trying conditions. Our compound is very large, so we urgently need financial clearance from the government to recruit more security personnel to ensure effective and adequate security, since the current number is highly inadequate. Ebusheni pa yatini kay vice principal de ma Wesley College of Education ye wo Kumasi na yatini kay Kennedy Ameyalba na yatese ocheche nsema hudo mu ekyire na no si yepe ana presiding bishop ono no Methodist Church ono so most reverend Paul Kebuafo enso ene kasai me nsema wo kan nyina ne se Methodist asafo no edon wo se eba no adesua ne school dia ometimi ama no etimi akosoro ewo omaimo. All over Ghana we have established schools. Wesley College was started at Aburi Camp in the year 1922. 2 years after, the church found it expedient
to come up here so that students coming from the north, the Brongahafo, Ashanti, and all around this place can find a shorter access to education when it comes to teacher training. So we were the first to come to this part of the country to access higher education. And since then, I say that Wesley College can be found in every home here in Ghana. 100 years of experience, 100 years of leadership. Teachers who have come through here have been sent out as ambassadors, and they have delivered the right leadership, and with all they have made Ghana what it is now in terms of quality education. Ebushani pa yetini kai aya most reverend Paul K Buafuna yetise o chechensem ahodo mu echireye. Ebushon for shamuso sa ha aya Akoma 87.9 FM no na bra na din kan boso ameso ma to aso kama ediama enate fonti bra ne mukata no so Facebook na bra ba hwa de ye de ni echiremu ewo Kumasi na duafie na sambre de wodo ani chiremu no mu a opani kwankyerefo be de echira wo no na da Kumasi na duafie no da no se assistant director Edma prison wo eye yewra eye 2IC Alhaji Osmani one de ode ne se o ne sabo kumna to ne sanu fani se no yemnu no pa cho sa so obesere se eno ma bi kwaso ewo na duafie ho no mo etisampen fo memu a ene na chese ne no ma nkoyi amane a onse oduru ho no mo aye na wo mo ededa ho no ne duafo ni se no edu ba bi ya no mo tai eye enkyerechire bi de mo ananse bi ebu ho no mo ebi mu kura ko suku ebi mu ko JHS ebi nso tim ko SHS ewo sa Kumasi Central Prison one mo ebi nso kura nyansa no duma wo mo achese wo musua ye fanse ayi electrical se ebi musua ebi musua se de sie kente oh ene no mo musua no wono nye no maketoa eno ana 2IC se obesere pa se ne titiri no ene wo mo edi eye de fanse suku mu ko suku no Jesus for na SHS for say baby a omu betimi abomade no manya eye de fanse IT lab na bi wo na mo sa eye computer ebi no wono mo a ombetimi edi a kire sa for na de wo se se de suku for mo wo se Kumasi na duafie no oma bene kwa mo hye yesi biti Jesus for the big create minya grade 7 ebi timinya grade 8 ebi so create minya grade 9 ema penini se watete kwa se wo ma se bo mo abonten kwa no ebi mu pese wo mode wo mo ma ene se bi wo mo international school kwa na wo mi wo mu furu ho edi ko pie mo Kumasi na duafie ba bia sukuu no no esense ese adusuani ade kire kwaso no ma bimbruta na mum akade bi wo no mo a wo mu ni bi to mo besere se ne mani mi yayi no wo mo nyankopon ahye wo mu bebre pom se mu odu no wo mo mra no mama yo mo adoye. The big challenge I want to say, the public try to stigmatize them when they comes out. We the officers are doing our part, say the trauma we're being school no more. But when they comes out, most of the schools, they don't try to admit them. Example, we have one inmate who SS one, no person nursing. But they rejected him because he was an ex-convict. It's genuinely a big challenge about how the public try to stigmatize. Even say tailoring, even say electrical appliances, education so can be and kinty weaving and a blacksmithing. This animal we know ye no e Kumasi Central Prison de beya e bitimi atete wo mo na so mu kufia de bi o mo ba no o mu ntimi o mo sa emba biu sa no mo we ni bia ye ema prisons o Kumasi Central Prisons bebi ye here support no ene ye educational setup no em say ye education ye wo JSS wo ha ye SSS wo ha o mo ko ye exams no ye nkwala no o mu twae pa excellent ema o mo outside kwa no say o mo person bi o mo ma ebeba me ka say me fancy bia prison office kwa no mo say o mo person bi baba ebe prison say mo ba bi sua de na feel so yihia ICT lab ha na ye friends ye computer any ye accessories no aye obsolete thinking ya computers no ewo ye ICT center ona ka bebo ai bebre entinka enya computers ewo yen lab ho no a anka betimi aboa na adesua mo sua ne ade kire nkwada ne sua masa enya sem keto akra na bra 2IC Alhaji Osmani na no se ye no ane ye call teacher ni anasa headmaster no na da school na no ye phone chief officer Elvis Edumensa na Elvis se ade ba ko edu ba bia wo mo akyerekere fo no eha wo mo pa ne se sakwada obekọ JHS ana SHS ewo na duafie ho na obetwa na bia opese wo control so school obekọ no hwe ne nkrata mu a
yɛsɛ wada ne duafie danti yɛnye no papa no se ɛnya de a ɛboa ɛmo ma de kyerɛ ne adesua no ɛfa no to papa ɛfira wɔ the big challenge I want to say the public try to stigmatize them when they comes out. We the officers are doing our part say the trauma we be school no moko, but when they comes out most of the schools, you know, they don't try to admit them. Example, we have one inmate OVSS one not person nursing, but you know, they rejected him because he was an ex-convict. Generally, a big challenge about how the public try to stigmatize those who have come to prison as a students. So I think if the public will help us with that, it will also encourage us to do more. From 2001, they did the least results we had was 2021. Yes, 3 of them had aggregate 7, 2 had aggregate 9. The least results was aggregate 11, which was wonderful results we had in 2021. So we need a big support from the public to help our school here. Enti se nkwadani twa de wanya se de one bon kra de one twa kranya aggregate 11 ne mum no man ko ne se du ba bi ana kwabrande ne sa kyerɛkyerɛ si we wadamu da nti obi kɔ na ɛsɛ ɔmo so ɔmo nyina no nya de ɛbɛbo nti bɛyɛ mpanifo hwɛ na yɛnsi ano kwa wei ɛyɛ chief officer Elvis Adumensa wɔno ɛyɛ headmaster odo wani kyerɛ mu Kumasi na duafi a sukuu so ɔdo ɛwɔ no wɔno ɛne dɔ ma no na yɛnya ne ntie bi sɛ abrantie bi nipa bi abono ama sesi anokra no ntimi nka ne ho wayɛ mmerɛmmerɛ ɛwɔ ɛwotu breku ama sesi asɛm no kora na kopie mu wɔ ɛwotu breku police station yɛ no ɛbɛn ɛyɛ Gomua East District yɛ wɔ mfimfini mantamu na sɛ a ɔmo si bu no ma ɛnɛ saa abranteɛ no a wɔde mfinsia bɛsɛ duasɛn wayɛ mmerɛ no ahoa no yɛ ne deɛ yɛnua bi ɛbɔ yɛ mu nkyerɛmu a kodwoba ɛkyerɛ sɛ hoa no yɛ no ɔmo nkyerɛmu a ɔde ɛbrɛ yɛ na sɛdeɛ kodwoba ɛkyerɛ mu kyerɛ yɛ na busua ɛdie hɔ no na wi sɛ kia bi de ababesua no nti hɔ no ne wi sɛ ablante bi dem bae bi sɛ mu sɛ o kwa kokum nipa bi no bi sɛ na ɛkyerɛ mu sɛ ɛsɛ ɔkɔ assistant hɔ no sɛ mama no ma ne dwane na de ondi ana mama no ka sɛ o ma ne dwane na so di ana sɛ ne kuro ne bɛto na dem na bɛyɛ nti ɛbansa no bi bofu nti ɔka na brante ne ka sɛ wa ma ne dwane di ande bɛ mafia no nti hɔ no na ɔtwe sikan ɔbinsa no ɔtwe sikan na de wɔ ablante ba ko ne mu ti as mu sei nti hɔ no ɔfa no ma fa no ana bɛs no ɛgaden hɔ no na mo kye no bedo ma bon pa nti a na ba sa ni nyina so mo bi se na ne ni sa ni ba ko ntumi yɛ adwuma ɛne kotobo ne mu so no so mo plan pa nya so lu program no so ya na se ya so obi a wo gogo ɔno ɛbushani pa yɛte ne kɛn ɛyɛ kodwoba ɛsɛ okɔ akɔdi bɔne ana ɔma akye na adufu no ɔma pore widie nti ɔbɛlɔ nsɛ woba Facebook page no so sɛ ya ne akwa no wɔntimi nsɔre o wɔntimi nsɔre wɔyɛ n'adwene sɛ ka wobɛsɛ romo si atwere na wosi nkɔ ɔbɛsɛ ka okɔ hu obi kurati edifu wɔnom ɛna akɔwe deɛ ɛnɛ de amfa ama no ɔma dufu no a woba Facebook page no so a wada fom sɛ yɛ tim kagya de asa nipa ɛna atwa ne ho ahyia no na mu hu obi ne am hwiso ɛ konfo a wei ɛnyɛ kuma asɛm ɛsɛ ɔmde no kopie mu a policefoɔ aso ɛ but obɛyɛ ne dɛ ɛwisɔfoɔ yɛde aseda bɛma kopa me herbal product wɔmo ade Bosman capsules ɛde aba na yɛnya Bosman capsules sɛ kukura ɛnoa na bronya yi boys no wɔde bi ba bɛbie ɛsɛ sɛ bronya nya du sɛ bɛma deɛ wada romade bi ɛsɛ ɔtimi gyina wo na so ye na wotimi kɔ akyiri ansa na waba bɛpem enti sɛ woyɛ obi a wontimi nyina wo na so pa de ampatwɔ ɛnoa ne Bosman capsules ɛmɛmadru postgard capsules we nso ɛyɛ duru a ɛboa na obi a ne prostate na ɛkɛseɛ no ɛtumi yɛ firi obi ɔno nso anya yadeɛ prostate cancer no ɛno nso waduro ɛne postgard capsules obi ɔno nso dwonso ɔmo ayɛ dene ɛde ama no obi ɔno nso wa 1 minute biara no wɔ dwonso batwa bia na dwonso twa no na ɛyɛ apai waduro ɛne postgard capsules yɛwɔ kopam herbal mixture ɛwɔ ma ɛboa ne nam yadeɛ biara ɛtu deɛ fo bɛma wata no ɛhie nyinaa wonya kopam herbal mixture na gbɔ bia ɛno ana bɛsan ahem aba besini dada mu 0261 92
31 62 0261 923162 kopami eba product se ko ba bia ye to nu pa kwa no bisa benya bi etimi akwa akoto na kuma chade Xmas promo eno ana aduru so woni se o bible nem se di owu mobroni mobono obolo so de fam awurade se o bible nem na wa hene me de eno ani se wom me de nim se wom so hu etima daruma ebia obolo to we ibronya kakra obenya die no odi bi so ma de ba no wobenya na mpacho wo ma bibi nti ebi o makopie mo le riafie obi okompo na akopie mu so onyanka fie obi onso se bi na nukunu na ewu agya no sanfo no be den no matimi adidi agi se minu mi emu nti ye wo kakra bia wo so benya no fa be kan de no ho na enefua esanse ba ni se ya nyankopon betime hye wo ye pa enti wo ntade no mne no ma bia di chi obi ye ya wadaroma eya no ma de kama kakra so mu ntade no mne empaboa ni nuane emokra de ba ebeje Akoma FM ye Okuma seso kwa ye ni city mo gate kese ne bia nim hwe ananse bia ubetime ni sika famu a number ni 0242 26 15 50 0242 26 1550 0242 26 1550 na edi baba no momo name no eye TV3 network TV3 network eno ane betimi aba ananse bia wo pese ene wonoma na ade ba ne doso si ya wo betimi abomani ato yankra na yetimi atuka aba Virginia manena media partners TV3 Graphic Communications Group Limited omadaroma na yebua na safo no yetimi ade sedie ahye omafumu ma afia wiye na kafefe kaso so ebo ya chidomo a eneyi se ekoma no se yade atiti ni pedua no wonya nam yade na wakoa na nkwa eduro betimi abua na enam yade a etete wo no asietimetu no kafefe capsules se candidiasis syphilis gonorrhea anafrey obi a otia ewo sisimu no wadro kafefe capsules ema no esesia infio kama na be ma so amo be ma mu ya tese so ni beti won pem amo beti mabo abaso ye kan dani heba ko ina kapidan ko benya bi etu honom ba bi etu abiduduro anabro ni edu no ko pe wasemi tiawa oso pe kafefe capsules fondo ni be ma obi ato bibi ani afrey ewo 0207 183 0207 183 and also 0243 105 904 wofraya kafefe kaso so mpani for bejo so na yeno atwen kono bibia aye kama na na onom na hoto se ya na watem se kafefe na emano so ajo se talala na date ras ne so dwumade no a ekoso ewo TV3 so no eba so enche kura na we no asantemantem ha screen no efrase nyankopon atomo a memini da ye ana ye screen no efrase date rush enya sem ketwa ebekoso wo TV3 mpehim kobi waware no za ko date rush tino wai kawaya tu wai azena enka ni se o mai se me do kobi kura mate me dem qualify wo de na se me qualify na ya hu why na onse screening ne basu nyanya toma 26 no November ye ewo Akoma efimfie he baby am be ye your friend say mentor you know come say utie so your ba na be ma o base ya ansakura na be ba na de o picture any details ni nyina asend the WhatsApp number 0548 390 970 0548 390 970 or the picture na send ya and one new details are akanyina no or the first send WhatsApp number no a ye dia to number we mfi se memene da anopa no nkumkin na screen no asase e wo hanom senti ye mfasi na Marco Sumeto ye mfasi na Beatrice Pio Gabra ono na boabo nsem na no ma William Sevansin kuma sem for sanse mobolo ye kona mame enhye akwadai happy birthday your friend aseda adwoa nyako agbo aseda adwoa nyako agbo wanya afi ba ko ne papa your friend oxygen oye adwuma obekwa municipal hospital enti agbo nti akwada ni wanya afi ba ko wanya afi aseda adwoa no oxygen eba eno no enti baby drink kwanyini na enjoy papa suba no na be akwada papa de minimum no na nya ni wasesa eti ni no oxygen